urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakatiye Dominique Ongwen wayoboye umutwe w'inyeshyamba LRA muri Uganda igifungo cy'imyaka 25 ku byaha by'urugomo harimo gufata ku ngufu, gushimuta abana no kwica urubozo. Muri Nigeria abanyeshuri 29 bari bagifitwe n'abari bashimuse baraye barekuwe nyuma y'amezi hafi 2 bakuwe ku ishuri muri leta ya Kaduna. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Misiri Sameh Shukrai n'intumwa yihariye Amerika mu ihembe rya Afurika Jeffrey Feltman ejo baganiriye ku rugomero rwa Ethiopia, umushinga munini Misiri na Sudani bifite ubwoba ko uzatuma bibura amazi bikeneye. Ku banyategreya ibihumbi, icumbi ryabo ni ishuri rikuru ryenda gusenyuka mu murwa mukuru w'akarere Mekele. Buri cyumweru agera abantu bashya. Naho umutegarugoli wo muri Mali yabyaye abana 9 icyarimwe nk'uko minisitiri w'ubuzima n'ibitaro byo muri Maroc yabyariyemo babivuga. Byaba ari ubwa mbere umugore abyara abana 9 icyarimwe bose bakabaho.